loves TV. Rwanda is watching. Kongeye kubasuhuza abakurikiye Clouds Tonight, gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda kuri Clouds TV. Hayo kuri uyu wa gatandatu tariki 30 Mutarama 2016 agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ijambo umuganda rivuga guhurira hamwe muri benshi mufite intego imwe mugamije kugeraho. Kera mu muco nyarwanda iyo abaturage bifuzaga kurangiza igikorwa runaka gisaba imbaraga nyinshi wasangaga bitabaza imiryango. Muri aya makuru yacu tukaza kugaruka ku mateka magufi y'umuganda. Turaza kugaruka ku bushakashatsi bwakozwe n'umuryango uharanira uburenganzira bw'umwana n'umugore Haguruka, wamuritse ubushakashatsi wari umazemo amezi agera kuri 4 bwari bugamije kureba uko uburenganzira bw'umugore ku butaka binyuze mu byemezo by'inkiko buhagaze mu Rwanda. Mu mahanga turaza kubabwira ko ingabo z'i Burayi zibungabunga amahoro muri Centrafrica zongeye kuregwa ko zafashe abakobwa ku ngufu. Umuryango w'abibumbye wahamagaye guverinoma ya Syria ndetse n'uruhande rutavuga rumwe na leta mu biganiro by'amahoro i Geneve mu Busuwisi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya gato. Ijambo umuganda rivuga guhurira hamwe muri benshi mufite intego imwe mugamije kugeraho. Kera mu muco nyarwanda iyo abaturage bifuzaga kurangiza igikorwa runaka gisaba imbaraga nyinshi wasangaga bitabaza imiryango, inshuti n'abaturanyi. Umuganda cyari igikorwa rusange abaturage bahuriragamo bakunganirana kandi bikaba nk'ikimenyetso cy'ubusabane. Mu Kinyarwanda gisanzwe ijambo umuganda rivuga inkingi y'inzu. Ubusanzwe inkingi ni ifata igisenge bityo igatuma inzu ikomera. U Rwanda rukimara kubona ubwigenge mu mwaka w'1962, umuganda wakorwaga gusa igihe habaye ikintu kidasanzwe kandi ugafatwa nk'umusanzu w'umuntu ku giti cye mu kubaka igihugu. Icyo gihe umuganda wasangaga bawufata nk'umubyizi. Ku itariki ya 2 Gashyantare mu 1974, umuganda nibwo wagizwe gahunda ya leta ukajya ukorwa hafi buri gihe ku buryo wasangaga gukorwa rimwe mu cyumweru. Minisiteri y'iterambere ry'uturere yari icyo gihe yari ishinzwe kugenzura ibikorwa by'umuganda. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'umudugudu nibo bari bashinzwe kwita ku mitunganyirize y'ibikorwa by'umuganda. Ugasanga abaturage nta jambo rigaragara bafite muri ibi bikorwa. Kuba nta jambo abaturage bahabwaga muri ibyo bikorwa kandi nutabyitabira agahabwa ibihano, byatumye kwikubitira abaturage bafata umuganda nk'imirimo y'agahato. Mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ijambo umuganda ryahawe indi nyito itari nziza kuko ryakoreshejwe bavuga igikorwa cyo guhiga abatutsi aho babaga bihishe. Mu mwaka w'1998 nibwo umuganda wongeye guhabwa agaciro mu Rwanda hagamijwe gusana igihugu no kurushaho gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda. Umuganda washyizwe mu bikorwa mu gihugu hose, kabone n'ubwo nta buryo buhamye bwariho kubirebana n'imitunganyirize yawo, kugeza ubwo hashyizweho itegeko ngenga nomero 53/2007 ryo kuwa 17 Ugushyingo 2007 rigenga umuganda, ryaje gukurikirwa n'iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 58/03 ryo kuwa 24 Kanama 2009 rigena inshingano, imiterere n'imikorere bya komite zishinzwe umuganda ndetse n'imikoranire yazo n'izindi nzego. Muri iki gihe umuganda ukorwa kuwa gatandatu wa nyuma wa buri kwezi guhera saa 2 za mu gitondo ukamara amasaha nibura 3. Mu rwego rwo gutuma ibikorwa by'umuganda bigira uruhare mu iterambere rusange ry'igihugu, hashyizweho komite ngenzuzi kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu. Izo komite zishinzwe kugena ibikorwa bigomba gukorwa igihe cy'umuganda ndetse no gukora igenzura n'isuzumwa ry'ibyakozwe no kubitangira raporo. Muri iki gihe 80% by'abanyarwanda bitabira umuganda. Muri bimwe mu bikorwa bishimishije byagezweho mu rwego rw'umuganda harimo kubaka amashuri, ibigo by'ubuvuzi n'ingomero z'amashanyarazi, gutunganya ibishanga no gukora amaterasi atanga umusaruro w'ubuhinzi ushimishije. Agaciro k'uruhare rw'ibikorwa by'umuganda mu iterambere ry'igihugu kuva muri 2007 karenga miliyoni 60 z'amadolari ya Amerika. Umuryango uharanira uburenganzira bw'umwana n'umugore Haguruka wamuritse ubushakashatsi wari umazemo amezi agera kuri 4 bwari bugamije kureba uko uburenganzira bw'umugore ku butaka binyuze mu byemezo by'inkiko buhagaze mu Rwanda.
ubu bushakashatsi bwanibanze no ku ruhare rw'abamaje mu kurenganura umugore ku bijyanye n'ubutaka. Bakimara kumurika ubu bushakashatsi ku itariki ya 29 Mutarama, abacamanza bahise banenga zimwe mu ngingo zagaragajwe n'abakoze ubu bushakashatsi. Umugenzuzi w'inkiko Emmanuel Hitamo yagaragaje ko muri ubu bushakashatsi hatacukumbuwe byimbitse ibyari bigenderewe. Kuri we asanga byari bikwiriye kuba byari ibyibanze mu byagombaga kwitabwaho. Mu by'ukuri muri ubu bushakashatsi harimo ibintu byinshi byiza dushima, gusa hari ibiburamo cyane cyane nk'ibyerekeranye na reference. Baravuga ati mu manza twasuzumye twasanze harimo ibibazo, ariko izo manza ntizigaragazwe. Ikibazo cyari kimeze gite, kuko imanza zose ntabwo zisa, biterwa n'ibyaburanwe, biterwa n'ibimenyetso byatanzwe. Iyo rero udatanze reference y'urubanza rwasuzumwe usanga hari ikibazo. Ikindi ntabwo hagiye hagaragazwa umubare w'imanza bagiye basangamo ibibazo, bakavuga ati nk'iki kibazo tuvuze twagisanze mu manza zingana zitya, ku buryo umuntu yamenya niba koko ari ikibazo kiri rusange cyangwa niba ari ikibazo gitoya cyabonetse mu rubanza rumwe cyangwa ebyiri gusa, izindi muri rusange zari zimeze neza. Ibyo rero dusanga ari weakness, ariko muri rusange igitekerezo cyo gusuzuma ibyemezo by'imanza byerekeranye n'uburenganzira bw'umugore umwana, dutekereza ko igitekerezo cyiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Haguruka umurerwa Nete, kuba abacamanza baranenze ibibura mu bushakashatsi bakoze, ngo asanga ibyo ari intandaro yo kugera ku gisubizo kiba kigenderewe mu gihe hakorwa ubushakashatsi. Iyo hakozwe ubushakashatsi, impamvu haba habayeho validation no kugira ngo twe twerekane ibyo twabonye, ariko nabo baduhe input cyangwa se baduhe ibitekerezo kugira ngo ubushakashatsi busohoke bunoze. Ni mpaka ariko zitasobanuye ko tumvikana. Umurerwa Ninete harakomeza agaragaza zimwe mu ngingo bagaragaje mu bushakashatsi, ariko ubucamanza bugasa n'ubutazivugaho rumwe. Byaheraga ku byo twe twabonye nk'ibibura. Nk'uko nakubwiye, ubushakashatsi bwari bugamije kureba niba amategeko afite aho ahuriye no gukemura amakimbirane y'ubutaka ku bagore, kuko niho twirimise, niba yose akoreshwa mu buryo bwimbitse. Mu byo twabonye hari aho twarekomandaga cyangwa se twavuga duti akwiye muri motivation kwitabwaho yose, nabo bakavuga bati arakoreshwa. Biba ari nk'impaka ariko zigamije gutanga ireme ry'ubushakashatsi. Ahandi tukavuga duti ikindi twabonye tukavuga duti abagore babana batarasezeranye, hariho itegeko rihana kandi rikumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Harimo ingingo iba protege ku bijyanye no kugabanwa k'ubutaka mu gihe bibaye ngombwa katandukana n'uwo babanaga nk'umugore n'umugabo. Twe tukavuga duti iyi ngingo ikwiye gukoreshwa, ariko hakunganirwaho na jurisprudence yafashwe na Cour supreme, kuko nayo ni source du droit. Kuko bimwe mu byo twabonye mu by'ukuri iyo ntikoreshwa cyane. Ni ukuvuga ngo iyo amategeko yose, source zose zidakoreshejwe, hari igihe umuntu ashobora kubura uburenganzira bwe, kubera ko hatabaho ku-exploita ibiri ngombwa byose bituma umuntu afata icyemezo. Iyo hagaragaye rero ibintu nk'ibyo, abari muri iyo domaine bagiraho icyo babivugaho. Ubu nibyo turimo. Bahereye ku itegeko ngenga nomero 08/2005 ryo kuwa 14 ukwezi kwa 7 2015 rigena imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka mu Rwanda, ubushakashatsi bwari bugamije gusuzuma itegeko ngenga rigena imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka mu Rwanda hamwe n'andi mategeko afite aho ahurira naryo. Haguruka ivuga ko umugore yakunze kwimwa kugira uruhare ku mutungo cyane cyane ku butaka. Ubu bushakashatsi bukaba bwarakozwe ku nkunga y'umushinga w'Abanyamerika ugamije iterambere mpuzamahanga USAID.
Umuryango w'abibumbye uratangaza ko wakiriye ibindi birego bishya by'abana b'abakobwa bafashwe ku ngufu n'ingabo z'abanyaburayi zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. Umubare munini w'abakobwa bari hagati y'imyaka 14 na 16 batanze ibirego byabo ko bafashwe ku ngufu n'aba basirikari ubwo bari muri operation ikorwa n'ingabo zibungabunga umutekano muri Centrafrica, zikaba zifite inkomoko yo ku mugabane w'Uburayi. Abatanga buhamya barimo umukobwa w'imyaka 7 ndetse n'umuhungu w'imyaka 9 nibo bemeza ko ingabo z'Abafaransa zibungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica zahohoteye kandi zikanafata ku ngufu abana b'abakobwa bo muri kiriya gihugu cya Centrafrica. Izi ngabo zoherejwe muri Repubulika ya Centrafrica mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa ryakorwaga hagati y'abakristo ndetse n'inyeshyamba z'abayisilamu bo muri Centrafrica. Bivugwa ko ibi byaha byo gufata abakobwa ku ngufu byakorewe hafi y'inkambi ahatujwe abantu mu rwego rwo kubahungisha no kubarindira umutekano hafi y'ikibuga cy'indege Ibangi hari mu mwaka wa 2014. Intumwa y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu yavuze ko yatunguwe kandi yababajwe cyane n'ibirego bikomeje kuregwa ingabo zibungabunga amahoro ku isi cyane cyane muri Repubulika ya Centrafrica. Mu kwezi k'Ukuboza umwaka ushize nibwo akanama kigenga gakora usesenguzi kavuze ko umuryango w'abibumbye wagaragaje intege nke zo gukurikirana ibirego by'abana bafashwe ku ngufu muri Repubulika ya Centrafrica cyane cyane ibyaha byakozwe n'ingabo z'Abafaransa, Guinea Equatoriale ndetse n'ingabo za Chad. Ingabo 2000 nizo zoherejwe n'Ubufaransa kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica mu mwaka wa 2013. Agatsiko k'abarwanyi bagendera ku muhamakazi ya Kisilamu muri Syria bemeye kujya i Geneva mu biganiro bahamagawe n'umuryango w'abibumbye, aho uyu muryango ushinzwe kugarura amahoro ku isi wafunguye ibiganiro by'amahoro bihuza leta ya Syria ndetse n'abarwanya ubutegetsi bwa Syria. Ibiganiro bikaba bigamije guhagarika intambara imaze imyaka 5 ibera mu gihugu cya Syria. Gusa aka gatsiko gashaka ko ibiganiro bizabanzirizwa no gukemura ibibazo bibangamiye ikiremwa muntu mu gihugu cya Syria mbere yo kuganira ku bibazo bya politiki birangwa muri iki gihugu cya Syria. Umuryango w'abibumbye watumiye guverinoma ya Syria ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bari mu mutwe b'abarwanyi bagendera ku mahame akazi ya Kisilamu mu rwego rwo guhuza impande zombi, ariko ibi biganiro byari kubera mu byumba bitandukanye. Ku munota wa nyuma nibwo akanama gashinzwe ibiganiro ku ruhande rw'abarwanyi ubutegetsi bwa Bashar al-Assad batangaje ko batazitabira ibiganiro ngo kiretse leta ya Syria nibanza kuvana indege z'intambara mu kirere cya Syria ndetse no kurekura abagenzi babo bafunzwe mbere yuko ibiganiro by'amahoro bitangira, dore ko bari kugera i Geneve mu Busuwisi kuri uyu wa 5. Gusa Salim al-Musrafu yabwiye ibitangazamakuru by'Abarabu ko aka kanama kazitabira ibyo biganiro ku munsi w'ejo, aho bazaganira ku bibazo byibasira ikiremwa muntu ari nabyo bizaba inzira kumvikana ku byakemura ibibazo bya politike bimaze gupfiramo ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage ba Syria. Aka gatsiko karwanya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad kavuga ko abagore n'abana bagera ku 300 bafunzwe bagomba kurekurwa kugira ngo ibi biganiro by'amahoro bibe mu bwumvikane. Demistura uhagarariye umuryango w'abibumbye muri ibi biganiro yavuze ko atarabona ubutumwa bwemeza ko bazitabira ibi biganiro, ariko kandi nawe ateganya ko azabona n'abarwanya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad ku cyumweru. Iyi ntambara imaze imyaka 5 mu gihugu cya Syria imaze gupfiramo basaga 250 naho abandi basaga miliyoni 10 bavanwa mu byabo. Gusa imiryango isaga 500 yahunze yugarijwe n'ibibazo by'inzara, kubura imiti ndetse n'amata. Mbere yuko dusoza amakuru yacu, reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi yibanzeho. Twagarutse ku mateka y'ijambo umuganda rivuga guhurira hamwe muri benshi mufite intego imwe mugamije kugeraho. Twagarutse no kuri raporo yashyizwe hanze n'umuryango uharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana Haguruka, aho abacamanza bagiye banenga zimwe mu ngingo zagaragaye muri ubu bushakashatsi. Mu mahanga twababwiye ko ingabo z'i Burayi zibungabunga amahoro muri Centrafrica zongeye kuregwa kuba zarafasha abakobwa ku ngufu. Twanababwiye ko umuryango w'abibumbye wahamagaye guverinoma ya Syria ndetse n'uruhande rutavuga rumwe na leta mu biganiro by'amahoro i Geneve mu Busuwisi. Ku cyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi waba ufite ku makuru yacu, twandikire kuri news@crowstv.rw cyangwa duhamagare kuri 0789 485 190 dusangiza igitekerezo cyawe. Nerutikanga Paul mu izina rya equipe yose yamfashe kugira ngo aya makuru abashe kubageraho. Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza n'ibiganiro Crows TV yabateguriye. Ku isa 2 muraza kuba muri kumwe na Sibomana Scream abagezaho The Profile, mu gihe ku isaha y'isa 3 muza gukurikirana amakuru y'imikino kuri Crows TV, aho muri we muri kumwe na Regis Muramira. Mugire weekend nziza, naho ku munsi w'ejo mu makuru yaranze icyumweru ku isaha y'isa 1 kuri Crows TV.
Clouds TV. Rwanda is watching.